Gakunyita ugeni mwirori wa Inooro TV tugikwamukira imwe kwa imwe kuma cikaro cia mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga ni gutwaririe meri matatu megi utongoria wa bururi na mbere makiria ni wegie mururungano uria ubagitwo gutabanio muthenya wa Jumatatu. Karibu sana Mheshimiwa Raila Odinga katika runinga ya Inooro TV. Na kwanza kabisa tungependa na kuanza na lengo la maandamano ya siku ya Jumatatu. Sisi hatukutaka mambo ya maandamano. Sisi tulikuwa tumeuliza serikali na tukawapatia siku 14 ili waangalie mambo matatu. Kwanza tuliwaambia kwamba gharama ya maisha imepanda sana kwa Wakenya. Bei ya bidhaa muhimu zote zimepanda. Wakenya wanateseka. Chakula iko kali bei yake. Bei ya mafuta, hata petroli, hata dizeli, bei ya sukari, bei ya stima, hata karo ya shule zote zimepanda. Maya no gatagati-ini ka maundu mathatu maria ngwataniro ya Azimio la Umoja ikoretwo ikibinyiriria thirikari ya Kenya Kwanza gukinyaniria. Raila Odinga akiuga matacukitie ikinya ria mururungano kuona mageria mao makwaranire na President William Ruto makoretwo makiringa ithiga. Yamesema hataki kuonana na mimi, manake anadhani mimi nataka mambo ya handshake. Sasa itakuwa ni aibu sana mimi kwenda kupiga magoti chini kwa Bwana Ruto. Mimi nataka handshake. Sitaki handshake. Sitaki mambo ya handshake. Raila ogete mirurungano ya Jumatatu tariki 20 igatabanio mene itiganite ya bururi na njira ya thayu uguko akibe mukana ale mari na ithugunda ria kwagagia muingi. Lakini nataka kuambia Wakenya wote wasiwe na hali ya wasiwasi. Siku hiyo tumetangaza itakuwa ni siku ya likizo kwa Wakenya wote. Kwa hivyo tunataka Wakenya wote wafanye kazi waje pamoja. Mutongoria wa kiama kia Kenya Martha Karua uliokoretwo mubari-ini wa mbere kuria muingi utetere iboto ciao ugite ni kieba kuona kuri na andu matari na gia kuria na thirikari no irathondekera atongoria iturwa. Na mwito witu Jumatatu andu itu ni mweumirie inyuothe mundu wothe mubinyiririku ni kwaga wira, mundu wothe urararabutite, mundu wothe mwana wake atarathoma, mundu wagite origitani, mundu urona ino thirikari ni irekereria andu. Ndurire iria ingi cia bururi wa Kenya iroruta mugikuyu kauga atiriri, inyue ninyu mwatwikiria thina-ini uyu, inyue ninyu mwikirie andu aya thina kura, na thina uyu umanite na kura cianyu, na ninga mahoya umirai tweherie giconoko kiria twinakio. Raila ogete ni mandikeire munene wa borithi marua makube arurungani ugiteri muthenya ucio, akiuga marikia gukinyeria President William Ruto ndumiriri ino aga gutacukia ikinya mirurungano ino no ikathie na mbere. Najua kwamba watu watakuja katika center ya mji Nairobi, watatembea, wengine watakuja na transport tofauti, na watu watakutana hapo katikati ya mji. Kesho tutatoa taarifa kamili pale ambapo watu wataanza na pale ambapo wataishia. Asante sana kwa muda wako Mheshimiwa Raila Odinga. Tumeshukuru sana kuwa nawe katika runinga ya Inooro TV. Mwirori wa Inooro TV macio nimo tumana muthini wa muthenya wa muthi gatakati-ini ka maundu maria Mheshimiwa Raila Odinga akoro akiaririria oriri gutigite muthenya umutu na niguo muthenya wa mururungano ukoro ugitabanio na agikoro akiuga ati bururi no wibandite na no ikuthie na mbere na gutigirira ati maundu maya arendekithie thirikari ikoro ikibingia ni ya mabingia otoria mathiete na mbere na kwendekithio. Rito riakwa ni Masi Wadia wa Murithi.